Ngiyababingelela benkosi, ngiyababingelela abezulu eliphezulu, ngiyababingelela abesilo sakithi osuthu, uMamonga osuthu, uZitho Zimbombo, Imbombonono, ifana nezikadadewabo uSililo. Ucala lathethwa ngemkhonto kithi kwamalandela, amanye amacala ethethwa ngey'ntukwana. Usomkhanda wakithi emkhontweni okhanda abezindlu nabezindlwana, abezindlu bayikhexe umlomo, abenkosi babingelelwa ngumntungwa, intungwa lasenhla kwasoKhumalo, ukholo ngwakwaKhumalo, kwikholo Khumalo TV ku-YouTube. Ngethemba bonke abenkosi basaphila. Cha, thina sisaphila emantungweni, sisaphila kwaKhumalo. Nalo-ke iqhawe-ke bakwethu-ke esithombeni-ke uMangathi kaGodide, kaNdlela kaSompisi wakwaNtuli wasemabheleni-ke. Iqhawe-ke leli-ke lezilo-ke ocetshwayo kanye-ke noDinizulu nina beqhawe. Iqhawe-ke leli-ke labuthwa-ke yisilo-ke uMpande ngo-1866 libuthelwa-ke ebuthweni-ke indlu yengwe nina beqhawe. Lahlabana kakhulu-ke leli qhawe-ke leli-ke empini-ke yaseShiyane, impi-ke yaseRockdrift nina beqhawe-ke nina bembube-ke. Impi-ke yaseShiyane-ke bakwethu yalwa-ke ngosuku olulodwa nempi-ke yasesandlwane mhla ka-22 Masingana 1879 nina beqhawe. Impi-ke yasesandlwana-ke yabe-ke iphakathi-ke kukaZulu namaNgisi. Siyazi-ke sonke-ke ukuthi-ke uZulu-ke kuleyo mpi-ke wawudla-ke umhlanganiso-ke empini-ke yasesandlwana nina beqhawe. uZulu-ke wathi-ke sewudlile-ke umhlanganiso-ke umntwana wasezulwini-ke umntwana-ke udabula amanzi, okuyena-ke wayehola-ke ibutho-ke likaMangathi-ke Ntuli-ke esandlwana, ibutho-ke indlu yengwe. Umntwana-ke wasezulwini-ke wathatha-ke amabutho-ke esibala-ke kuwona-ke yona-ke indlu yengwe, uThulwane, uMxhapho, uDloko kanye-ke namanye-ke amabutho. Baphikelela-ke eShiyane-ke bakwethu, baphikelela-ke eShiyane-ke ngakoDanti, ngapha ingakoDanti-ke iShiyane-ke enqabeni-ke yamaNgisi okuthiwa-ke iRockdrift nina beqhawe. Okuthiwa-ke amaNgisi-ke ayegcine-ke kuyona-ke ikhali leyo nqaba-ke kuthiwa yayibiyelwe bakwethu indonga zazizinde, kwakungangeneki-ke nhlobo nina beqhawe. Impi-ke yaseShiyane-ke yalwa-ke ngomhla ka-22 kuthiwa-ke lase liyoyilahla-ke kunina nina beqhawe nina bembube. Yalwa-ke ubusuku bonke kwaze-ke kwaba kumhla ka-23 yaze yadedelana-ke ngakusasa mhla ka-23 nina beqhawe. Okuyinto-ke uZulu-ke amabutho-ke kaZulu ayengayijwayele, amabutho kaZulu-ke ayengajwayele-ke ukulwa-ke ngomnyama nina beqhawe nina bembube. Zanqikilana-ke khona-ke ebusuku-ke bangomhla ka-22 kwaze kwayosa kwaba-ke umhla ka-23 kuMasingana 1879-ke nina beqhawe. Inhloso-ke kwakuwushaqa-ke ikhali-ke zamaNgisi-ke nina beqhawe. Inhloso-ke kamntwana-ke wasezulwini nina beqhawe kwakuwushaqa zonke-ke ikhali-ke zamaNgisi nina beqhawe. Kodwa-ke into-ke yagcina-ke ingenzekanga-ke leyo ngenxa yobukhulu-ke beyindonga nangenxa-ke yobumnyama bakwethu. Njengoba sengishilo-ke impi kaZulu yayingawejwayele-ke umnyama, ingalwi-ke ngomnyama nina beqhawe. Selokhu nje kwathi nhlo, selokhu nje kwaqala-ke izimpi-ke zengonyama-ke uShaka, izimpi-ke ezomfecane nina beqhawe. Yayingakujwayele-ke ukulwa-ke ngomnyama nina beqhawe. Ngakho-ke yagcina-ke ithe khumu ngakusasa ngomhla ka-23 Masingana yabamba-ke indlela-ke ebheke-ke ekhaya-ke Ondini nina beqhawe-ke. Yajika-ke ingakwazanga-ke ukungena-ke enqabeni-ke yamaNgisi ngenxa yobude-ke beyindonga nangenxa yomnyama-ke nina beqhawe wawubhokile-ke nina beqhawe-ke ngalolo suku nina beqhawe nina benkosi. Waqhubeka-ke uMangathi nina beqhawe wavelela nangesikhathi-ke sesilo-ke uDinizulu. Siyakhumbula phela ukuthi waba-ke ngomunye-ke wabaholi bempi-ke yamakhanda. Siyayikhumbula-ke impi-ke yamakhanda yalwa-ke ngo-1906 yaholwa-ke inkosi-ke uBhambatha, yaholwa-ke inkosi-ke uSigananda kaZokufa, yaholwa-ke uyena-ke uMangathi, yaholwa-ke inkosi-ke uMehlo kaZulu, yaholwa-ke insizwa-ke yaseGubazi-ke uChakijana-ke kaSithole kanye-ke namanye-ke amaqhawe-ke avelela kakhulu-ke kuleyo mpi-ke eyalwa-ke kusuka-ke ngoNdasa ka-1906 yaze-ke yaphela-ke ngoNhlangulana ka-1906-ke isiphelela-ke laphaya-ke eMome, empini-ke yaseMome nina beqhawe. Lapho-ke kwasala khona-ke inkosi-ke yasemaqungebeni-ke, inkosi-ke uMehlo kaZulu kaSihayo-ke wakwaNgoma
bese uma ngathi ke wabamba ke elikhulu ke iqhaza ke kulempi nina beqhawe kwaze kwaba ke ukuphela kwayo ke ngoNhlangulana nina bembube inkosi ke uSigananda ke yaboshwa yagcina ke inikelile ke emangisini ke yagcina ke iboshiwe nina beqhawe yavalelwa ke ejele laseNkandla okuyilapho ke yagcina ke ikhothamele khona ke ngawo ke uNhlangulana ka1906 ke inkosi umehlo kaZulu yasala ke emome nina beqhawe ke inkosi ke uBhambatha kaManxiza iyashayisana ke imbono mningi amangisi ke ngowawo ke umlando athi ke ayibamba ke angazi ke ukuthi athi ke uma seyibambile ke abeke station saphi angazi kodwa ke umlando ke obhalwe phansi uthi akwaziwa ke ukuthi ke inkosi ke uBhambatha ke yashona pha amangisi ke awayibambanga awukazanga ke ukuyibamba nina akwaziwa ke ukuthi ke yashona phi ke inkosi ke yabakwaZondi nina beqhawe kodwa ke ngicabanga ukuthi abakaZondi bona bayazi ke ukuthi ke yashona phi nina bembube kwakuyimpi ke yamakhanda ke leyo lapho ke uma ngathi ke avelela khona nakhona ke futhi esevelela ke okwesibili ke manje sokhumbula ke futhi ukuthi bekade ngishilo ngathi ke ibutho lakhe ke indlu yengwe kwaba ke ngelinye ke lamabutho laba ke ngelinye ke lamabutho ke ahlabana kakhulu ke Sandlwana ahlabana kakhulu futhi ke naseshiyane nina beqhawe nina bembube kwathi ke ngo1908 ke amangisi ke abopha ke isilo ke uDinizulu ke asethwesa ke icala lokuvukela ke umbuso nina beqhawe lesagcina ke siboshiwe ke isilo ke uDinizulu kanye ke noNdunankulu waso uMankulumana kaSomaphunga bavalelwa ke ejele laseNewcastle okwamangaza ke abantu ke kakhulu ke ukuthi ke uma ngathi ke wagcina ke esengomunye ke ofakazi nina beqhawe enkathi ke ukuthethwa ke icala ke lesilo ke uDinizulu ke eMdlovana nina beqhawe ke nina bembube wafakaza ke emelene naso ke isilo esingathi ke ngesizulu wafakaza esingathi ke ngesingisi ke wafakaza against isilo ke uDinizulu nina beqhawe sagcina ke siboshiwe ke isilo ke uDinizulu ke sigwetshiwe sagwetshwa ke iminyaka ke emine kwaku1909 ngenkathi ke sigwetshwa nina beqhawe sagwetshwa ke iminyaka emine kodwa ke sagcina ke singayiqedanga ke leyo minyaka emine sagcina ke sidedeliwe ngo1910 ekudedeleni kaso ke amangisi ke ashaya phansi ngonyawo athi ke isilo ke uDinizulu awasifuni ke kwaZulu ngoba ke sinodlame nina beqhawe kwaholela ke ukuthenini ke sigcina ke siye ke ekudingisweni lapho ke sekuse Mhluzi khona namhlanje endaweni ke yaziwa ke namhlanje ukuthi kusemhluzi noma Middelburg nokuyilapho ke safika ke sakha umuzi waso wakwathengisa ngaye esawakhela ke eplazini okuthiwa ke salithengelwa ke umngani waso ke uBhota ibhunu nina beqhawe okwahamba ke lelo bhunu lagcina ke lingumengameli ke waseNingizimu Afrika nina beqhawe bengithi nje kwelijikayo bakwethu ke ngeqhawe ke uma ngathi iqhawe ke elahlabana kakhulu ke eSandlwana ilahlabana kakhulu ke eShiyane nina beqhawe iqhawe ke lahlabana kakhulu futhi nasempini yamakhanda ize ke ugcineni ke kwagcina ke kubhimbekile kodwa ke lahlabana nina beqhawe kwakuyinsizwa ke lena ke bakwe